Rahabu ngo mwara we ujya mudemu rero Chana jana mu kiganiro ko navuga ati buja muja mbwishi ngo jewe nibiki nibiki ndamuraba ndashira akavyuzi ndashaka nakajeme akomante ndangakugashira ko neza ngora ndavuga ati anona kademu nyene ko karaho karasamye ubususu karabufise nimba ari Rahabu ni Rahabu kweli inzobe irahari nta kuntu rundi nani koresha umwanya anyunge hajya uyo mudemu nimashaka kugwa ndamuje ikiri ngaha rero nshaka umuze no mudemu ujye mukobwa ujya mudemu ndamukeneye cyane byihuta kandi apana bya blague by'ikiniki ujye mukobwa jakira habwe sikia sasa siki umva rero wari karatsa beti igihumbura kiri beti yangu igihumbura kiri ifumo tufanya igihumbi cy'abantu bakoze nzuka ari demi umva ndakubwire rero umudemu biza tumwa akunda James yakunda James kandi kuba je ngaje kwaje kubera James yanajye ni James ambonye ngaha direct bitaboneka so bari football azuko twebwe abanyakamenge kuno twikorera reka nje rero uce mu nzu reka nje mu nzu ngiye mu nzu azi amaze kuza wewe ucumushusha yinjira indani jewe amaze kwinjira nakinanira nama niyo kisha ngiye kundani nukuri kwimana ufa hafu muzungu nje niumva sawa wifa faster mina tani poeshe tugiye ko ariko kose fanya ataingia bitia hasi ku macuniro apata to nukuri kwimana kurahiye no fuma fata ku nguvu 25 mu miba kini basi kuko ushobora gusanga yarara kurota sivyo ushobora gusanga yarara kurota vuga ati uranzanira unzane mpamagara ibuya yashitse yampamagaye ri ngaha ntubona kanuze twokeje inyama twari inyama urakaho eoneje no twariye inyama rero nakoresha umwanya ngiye kwinjira mu nzu sinimba neza umvira Rahabu injira kubera muvugane kubera petite ashaka kukubwira ibanga erega ari ibintu adashaka kubijya kuri kamera urabona nakoresha umwanya ndamukunda Jean Marie ariko mbira ko naco ninjira mu nzu yiwe oya rega niwe wenyine ntabandi bari kumwe mbira ko nje turinjira na twese yaciwe ngoma je gukora nuba nishaka mubwira soke ndamura musama tuganire ngaha oya we none ushaka gusavya kamera hari gihe washaka kamera kwinda ni habona oya sino kwinjira indani vraiment yo bakwita kirungo kirabombye apana kirabombye arabombye jukirabombye so nafuka fikiri ni kitu kibombye ikintu kibombye ariko nimba arabombye n'umuntu abarabombye abombye so pako batona kutaba kuna mwiri mwe ubombye neza none gidabo je yasase kugisigura by'umubiri cyangwa oya yavuze kirabombye lakini igiki kibombye kirungo simba mbiro zo katia mwali ikachibombeka ikampare unza tia kapilipili kakacha kabombe ugashiye pilipili nyene unota pilipili ngumu ushize mu isosi kachibomba ina kachibomba au ni kama na chumvi ukitia mu ugali ufuna tepeta chibomba ikirungo kirabombye wa mwana si umwana bebe mtoto umubebe araka bebe usanga afise umubiri bombye akagafise umubiri bombye buke kama hivyo famba wa magerero tuyage vya kesi yao kuna koresha tayi kwa Tanzania sio Tanzania ngo twari kure ngo bya Dar es Salaam nono ega pako batu warindaga bana posti ngo muripiga picha tu kunani ngo ku frontier no kubita ifoto kuri frontier haje atari kumpaka Tanzania no mu Burundi kandi twifotoje turi muri Tanzania indani ya partire yo muri Tanzania bati ari byinshi batarabona nile kugira abantu bemereye bagora no Tanzania ni igihugu cya kawaida tena cha simple sana bati nikuya twebwe turabantu bahatarisha ubuzima abantu dukora mu bintu by'abarizo sosiyo akantu gato kavyaza umusaruro Jose nogenda muri Tanzania ngo ndi calme nibibaho ngo mme calme kama na zile publike zili kushikaga ni Nyanza ni wapi Nyanza lake aje nari mabanda kama ile publike ngejibeba
inge yari kwijana yonyene ngo njemo n'abantu banyuzuye ko ngo sinzura ga telefone mbige mu nkamere kandi telefone ibonana neza gana ama content yaje tuba dushaka muri zose tujuma dusirikira kabisa wakati munenda na kesi rega batu bakajiwaza sasa uyu mutipe ko yari karashwana ngo akesi ngo urimbwa ngo ntampemba kunuku ubu ko bari kumwe bishagayisha nibirahera bati akesi dufitane kontra nima dufite atampemba ariko akazi lazima tugakore tu ari ibindi tu akesi tuba turi kumwe no bisaba yuko naho tuba dushwanye tugize iki tuba turi kumwe tu byanke bikunda kabisa sasa Famba abantu rero batangura kuvuga ngo Famba ngo ntizakigaragara cyane yarazimye yaragize iki kwanza ikintu cyo kuzima we kumusani mwana sana we ucitiki nje kwanza tutaraje kwanza kucyatuma ndaguhamagara ko numva na utanga kumati ibibazo tamene cyane ico cyatuma ndaguhamagara basi je wamamagaye cyane ibibazo ko tugira tuya byerekeye nje ngo kuzima kugira iki manda kubwira ibanga uri umusitari atamahera ufise uriyimbwa niyo mpamvu DJ Puravuze ati ngo abasani baranuga but niwo bwabubwa ukabura umusitari atamahera ufise braza upfu mubireka ukarondera amafaranga kuko ubusitari muvise impano urayifise tukandi zo kwamamwo izo kuguma n'umusi uzofu yifa ego rondera amafaranga haza uyipange umaze kuronga amafaranga urondere cyo utangure gukora akora umusitari uca hajya famba ubikanda mbiri famba bomba agapira k'ibihumbi 2 no nagaciro baguha yani muri minsi nje maze kureka filme maze kintu cy'amezane nakora ibintu bya filme inyungu maze kuronga isumbwa n'imyaka nane maze ndi muri filme isumba kuko namaze imyaka 16 nkora filme ariko ntacyo nari byigezeko 6 Famba atari 6 Famba mugabo agasuko mugabo utifotoze nkenye Famba ncorera nfise 5 mu mufuko ariko igihe nandise filme gatowe nakoze ibintu byinshi nakoze amadiri menshi mfise amabije ndiko ndapanga maze gusetting ibintu byanje byose nkavuga studio yanje ihagaze neza shop yanje ihagaze neza nshaka gukora na salon ihagaze neza ndavuga ati reka nje kora filme kuko ndazi ku mugoroba hariyo verse maza gutaha muri wanje apana gukora filme ukenye tunajua na makodi narabivuze bengere gabayitikanye narabivuze ko abakinyi ba filme bakenye bagasema baba ndavuga umuntu atunze muri filme gusa ni ya Bell kuko afise ibintu byinshi ama business akizire ya stream aja kora filme woga mukurikira inyuma kora na filme atarasusize mu hiro example na Sabasire gikona biri ama fashion bire bya ma si wabo muja gukora nabo filme bafise ibintu bamaze ku project iriya bafise upango rwake nyumbake ni modoka wowe urahura hasamye na mavumbi migu ndabona mbaga bapeti muri gutakaza filme umwanya muri filme rondera kwanza ikintu ushire nga uje muri filme sona kana na bidondo nawe ariko arakura mu mutwe akora bujya bujuju bwiwe koza kana shop ari kwaga success sana jerenja name nameonaga naye nikunda ku bujuju gute akenda mushomba akenda mukabari mpaka hajifichiki anakuja kubimba na ana kitu anakuwa anajifichika njore sina nyongeze sex ni bidondo ni mpomurongea na sina 5 hapa niangalie nasikia tena iko batangere gukura visi impano nje visi impano kina filme visi impano kina comedy ndabiyizi ko ndayifise ariko nabanje kuhireka ndondera amafaranga nipanga ine ipanga neza nje nangore gukora filme meze neza hamwe zo urafama chorera ngakuta vemi fama dukunda go apana chorera nayo wapi ndakenya mere mu rugombo agupigie simu ngo mama nao je cyatume nje ndeka filme ndondera kwanza amafaranga mama na telefone kamera fama none ivyo bintu horukira vy'ubusazi nama uri musurarira navira mama rindira bizocamo ngo wapi bwo burofu horukina nta mahera mbona buri musurarira yaragera igihe mugira mama magastoke kaze mu nzu ntabira kutwo imbuyo sanga ni biteye isoni kandi ngora filme nikaona ubu ni burofu ni black na amashure mfise na mahera auto fagona deposer fasi ngo batanipata kazi je sinize vyatari vy'uburofu arofa nje nabishure byenje nize nje narapfuye kubona nazi kuandika mama papa bibirukwemo bitatu bingana bingahe uramenya kwandika abana ikirungo kari ntuze ngo amarara ya musani wabo bire matitre ngo buzire ndabwirira ukasema ncanda biheba koresha umwanya rero tuvuge kwijambo ego mwene wacu ari kuri pakesi acha na kesi reko usutwa wepetire oya riga jengira niyo nkuru sinjo wabariya anje uhamagaye uwundi ninde nga ndi wamamagaye umva rero bya kesi rekana bya kesi ikiri nga
narandize message muri groupe ndambwira abakozi bose dukorana tuzogira manifestation tuje hajya kwa case dupasagura ibintu duzize tunabakubise zile ikramu zivunje tuvunje kila kitu kuko mbona bintu ko zile ikramu amari ko nayuza emilio 5 amafaranga dufitiye tuwe abakozi bose yateranyije ashika kuranga yongana ibyo bintu afise mu tuje kwijambo rero peti yangu urazi ko nje n'umugabo w'agasuguru nayo komesha ndanga nk'agasuzuguru ego kandi muri no minsi nje ndiko ndipanga mu byerekeye filme ari utuntu nyene ndiko ndikasakasako mu byerekeye abakobwa kuko iyo uri kurondera intumbero y'ubuzima ari ibintu ushira kwanza kure cyane cyane abakobwa ego nashize kwanza inyuma abakobwa ndavuga ati reka ndindana amafaranga ariko byanze ko niyumanga nanye nci hajya nino ncasanga nca muri YouTube yiwa ncabona hari umukobwa ariko yiyararaza Rahabu Mwarabu Rahabu Mwarabu ujya mudemu rero Tena jana mu higaniro ko navuga ati buja mbwishi ngo jewe n'ibiki nibiki ndamuraba ndashiraho ka views ndashaka na kajeme akomante ndanga kugashira ko neza ngora ndavuga ati anona kademu nyene ko karaho karasamye ubususu karabufise nimba ari Rahabu ni Rahabu kweli inzobira hari nta kuntu rundi nani koresha umwanya anyunge hajya uyo mudemu nimashaka kugwa ndamuje ikiri ngaha rero nshaka umuze niwo mudemu ujya mukobwa ujya mudemu ndamukeneye cyane byihuta kandi apana bya blague by'ikiniki ujya mukobwa Jackie Rahabu anapendaka Jamesi Jackie Jamesi atiza kama sinema sasa kini bifilme by'aba Amerika kandi Amerika bya filme vile international yako bitambara abishabu butaha myinshi yana bitarare mingi sana bo anataka kugeuza filme ima filme za indura filme Burundi gusa dufise strategy twashizemo abafana biwacu abafana bacu bikundira ibintu biri and desorde korosha umwanya gwari na famba Fano uzanye ngo bijya ngo ya ngurasimye mu kirere ngo nampiga teke ngo bire y'abahindi gusa pambane sino mu kinege gusa kimyecho tuba uyo mudemu anapenda gure Jamesi aramukunda sana anerefonya mbaza ati Jamesi araho yana filmi kiwerewere nikijuje ahubwo nje nabo ngiye ndavuga uyishi nikibwa ukunde Jamesi abagabo bagasuka mina ure Jamesi naye wafikiri birimani bwaratarutse aho ni cha kufanya arahora asamye mu nshame gusa ngumira muri rero mwana kinataka bito bona mimi unataka niko jamaa yako fahamu umva ndakubwira ikoresha umwanya we kwakonye peti yangu tena mistaki bito ngo ejo ninde ni apana ngo byango niganungiye nungure ego ugurura apana ngo byango ngo turindire ejo turindire ibiki ngo kwete ngo byaraje byagiye kwenda bikarudi injira ugarenga wamekwenda bikarudi byiki niki oya famba acha mimi nifayaye fanya every asili swali kimupigia simu nikiambia tu niko na Jamesi none chibitisha kuri Jamesi wewe nikiambia wewe sana yoga wewe na utakuzi ndio kamukomesha acha nimpigie simu ntia kusharge weza telefone ndakwereke ngene bahane mbwa ko yisaza ngo bagira ibiki ona kapura ukarondera abagabo turi nganje narabihevye byo gufyonda nibiheresha gusa uzonyitsitazako nzomwereka ikimbwa yatumye mu gusobiduza akaguru hejuru kore mu telefone aje gutora canga ari ibindi ukorondera mu nzi wanje api nariko ndaraba si kaboroke naona muri ndani na siripe wabonye abakobwa ko mu nzu wanje harangwa ibintu byinshi ari umutipe twabana mu ntuze umutipe twabana cyane mu simu wana man kija kidemu ni chabiki kuna man yariki unaona ngidi vile ni ngidi kwe ngidi mama munyo mengateke ivyuma munyo kidemu ni kikali wallahi kimwasi guys jengira ni vugutira umuti kabisa so nikimwambia atu ndi kumwe na Jamesi telefone first aragukeneye Allo Rahabu ni bomeze neza Tashima uri muhiro no musi ni wagiye kwishura oya sinagiye ndi mu rugo
Rahabu ari gishasha James twari turi kumwe kwera ahantu ewa Bonumenga ari muri mood ya bien no munsi Bonumenga ari muri mood ya bien kabisa muri ukoresha umunyambari muri ewa ndaguhe address ucuza mbarira watevye barira Afrika nani bari cyo urumva Rahabu ukoresha umwanya umviriza urabona kuri iri barabara ryo kuntuze iri barabara M Forest amaja ku mashure kuri Sembazire ndahabona ku mashure kuri Sembazire ndahabona mbarira hari portail numero 45 yo iri ku ruhande nyeri rw'amashure ya isize ibara rya jaune ego niho turi ndani nyene je mbona umenga ari muri mood ya bien kanambwiye ati numva ndamukumbuye Rahabu James nirabivuze James nirabivuze ndaje kuko afata moto iminota ingahe itanu zona gushikiriye sawa sawa sasa ibyo video ari siri ko serious sana umva rero umva man sasa ni tubishire muri kamera cyane ngo ni konesha tufanye tu strategy tupange strategy ya mzuri sikia sasa siki umva rero wari karatsa beti igihumbura kiri beti yango igihumbura kiri efumo tufanya igihumbi cy'abantu bakoze nzuka ari demi umva nanda kubwire rero umudiho biza tumwa akunda James yakunda James kandi kuba je ngaje kwaje kubera James najyo ni James ambonye ngaha direct bicaboneka so bari football azuko twebwe abanyakamenge kuno twikorera reka nje rero uci mu nzu reka nje mu nzu je ngiye mu nzu azi amaze kuza wewe ucumushusha yinjira indanje yewe amaze kwinjira nakinanira nama niyo kisha ngiye kundani nukuri kwimana ufa hafu muzungu je niumva sawa we faster mimi natani poesha tugiye uko ariko kose fanya ataingia bitia hasi ku macuniro apa tato nukuri kwimana kurahiye no fuma fata ku nguvu 25 mu miba faster man uri mwanya piti ewa mimi utaona tunasukuma tu mzigo ingiza na viatu just na mimi sibioni changa wachamenya kwa James nyingi changa kwa James ambaye mapapa ewa safi ewa cengira ngurisha umuntu bantu b'Imana je nisho umviriza nisho numukobwa arakuze nimumfate nabi nimumbone ngo ndumwana mubi numukobwa arakuze afite imyaka myinshi arazi cariga muri seconde terminal ahize amashuri no mwaka umuhungu yashatse n'unda mushaka n'umuhungu mugenzi we sivyo cere nimumbone nabi bantu b'Imana nimumbone fo arabafana bamaze imisi bambwira ngo sinkibaryohera cyane yego sinkibaryohera cyane ariko Chembo numengo nivyo nkora biraryoshe urumva rero ni bon famba muramuzi ko adafyina sangariwe karibu Rahabu gute Rahabu bisus wavyibushe gute none si kimya bon umeze neza Enda ukumbuye kare Nori wame oya sinoguheba rakoze abere inamba yacu nuko abantu bagufata nabi cyumva ngo ujya mukobwa ngo aradusuzuguza tw'abakobwa reka nabashana basije ndatinya amajambo yabo wowe savuga ibyo ashase ibyo yumvire mbwa cyo sinkinyana kimwe iriga James abanga James aringa abanga aringa injira indani mu vugane umvirize injira muvugane cyari kiganiro kiningiye gukora mu mirango winjira indani muvugane ntanameze neza aranagwaye wambye ameze neza ari muri mood imeze neza ahubwo hari ukuntu umengo muri we yanarakine basi kuko ushobora gusanga yararakurota sivyo ushobora gusanga yararakurota vuga ati uranzanira unzane mpamagara ibuya yashitse yampamagaye ari ngaha ntubona kanuze twokeje inyama twari inyama urakaho yoneje no twariye
twariye inyama rero nakoresha umwanya umbwiye kwinjira mu nzu sinimba neza umvira rahabu injira kubera muvugane kubera petete ashaka kukubwira ibanga erega ibintu adashaka kubijya kuri kamera urabona nakoresha umwanya ndamukunda Jean Marie ariko umbwiye ko naca ninjira mu nzu yiwe oya rega niwe wenyine ntabandi bari kumwe umbwira ko njya turinjira na kwese yaciwe ngoma je gukora nuba nishaka mubwira soke ndamura musama tuganire ngaha oya we none ushaka gusabya kamera hari gihe washaka kamera kwindani nihabona oya sindo kwinjira indani vraiment yo muca banamvuma ya umviriza araha oya Jean Marie ndamukunda kandi cyane umviriza mbari ntabwo nicyari oya ugira kwinjira Jean soke ndamura musi firizara winjira cengende dukoresha umwanya sivyo none kwinjira none nuri umuntu akutse ndakuze mugana umutima wanje atameye kurabiye nkundira kwinjira kandi urazire rusizo bagira basohore man biratesa filme narabonye afishe ryari ejo bashize ko afishe imeze neza bra kamaye umutima umenetse rahabu injira indani muyage nta kibazo kuko nta birenze nukuyaga gusa sembe oya sinokwinjira indani je Jean Marie ndamukunda ariko sinshobora kwinjira mu nzu yiwe ninjiye mu rugo ninjiye mu rupango ariko hari abantu sinshobora kwinjira indani nta kibi yava nkorera ndamukunda ariko nta bintu by'ubusutwa nk'ibyo nyine ngo tugeramo ko ari ikintu wiga nta bintu by'ubusutwa by'amara n'umuntu akuze Jean Marie arakuze mu mubiri ntukura mubiri ntukura undi y'umuhungu n'umukobwa turi babiri none we ntiwambwiye yuko azogira nubwo yo guteriye amahasa wivyara yo yintera no yivyara mugabo apana ubu nyene uyu munsi canke mwibi bihe aya yamanza gahesha ingeso yiwe bafise mugabo apana kuca ninjira mu nzi wiwe virizara hapa sikoresha umwana ugira injira ndengi bariho muri mundiri none ni Jean Marie none umva nakugira ikintu umva kizana kwa ndamutsa kwanza kwamukana n'abantu ibintu birisi je nunzi ko n'umugabo wagasugura ari umwatasi ndakuzi n'icyo bintu nabyo urawigira ko ntinya bitare mu kawaida kavuga n'inzu jambo mwari mu mamagari none sije naguhamagara muri mundiri we tunje kwanza mu ni mikrofone ivuye he iyo mikrofone nisereka mfatire nta nibisanzwe sivyo no nagaya je nshaka muvugane nk'abantu bakuze bari n'inshuti na Jean Marie abarafitane n'ubucuti umva nakubwira bari inshuti na Jean Marie ni yicare ngaha tuvugane oya none kwicanga imvura yogwa siri canke bamwe bafata baba police bafata udukaye agakanditswe mu kaye ufuna mwandika mu gakaye hamwe ushaka ninjire mu nzu niyo hanze harashushe none ushaka James wiki nje sindi umugabo nje sindi nga Sizo kwirondera ba kajya mujuje ujya mpeti umubono nje nunkunda je nubara ko umubono mani byo James ko uteze umudemo nkaho mwiza warasamye James ngo kuri genda gupfa James koresha umwanya pa egera basi ngaba uve mu zuba izuba ryo gukubita umviriza none ushaka James gusa niwe ushaka James ntawe nkene urenze James ntawe nshaka mani koresha umwanya je mbona binjye uko biramvuruka je koresha umwanya mbe James wikivemo James ndamukunda naho yobande sinshobora kumukisha James ngo basi mu nzu tuvugane gato ndakwandika mu nzu James ni yaki ndakwandika mu ikayi banze basi aba police ngaba gasaka ngahaboza na nyumba kumira ku ikaribusha mu ingo nasi koresha umwanya niba bamagare koresha umwanya usikana na madiri n'uyu nasi ni ibintu biri simple